Evo, danas je utorak, 16.8.2011. Došao sam na voćnjak da iskopam rupe na 30 i nešto dubine i da uzmem zemljište za analizu, pa da ispitamo koja svojstva ima zemljište i šta treba dodati, pa da se sad u jesen odrade ti dodaci za zemljište, ne bi li se poboljšao sastav, tako da bi iduće godine onda imali bolji efekat i rezultat. Ovdje, kao što vidimo, ovaj red imamo ovi mladi od prošle godine što smo imali sušenje, pa proljetos posadili, većina se je primila i tako da je u svemu tome bar to pozitivno. Jabuka je jako loše rodila, imala prinose, evo i što vidimo ovdje, otpale, dognjile, tako da bi trebalo doći, bar pokupiti ovo, ali je Ramazan pa je i otežano. Vidimo da su imala jako krupne plodove, ali otpadaju zbog vjetrova i drugih stvari. Pa ćemo vidjeti, znači, poslije te analize šta nam je učiniti da bi iduće godine bar dalo neki rezultat. Ovdje isto vidimo ovu jabuku koja je manja krošnjom, ali je prilično dobro rodila, bar ova srednja etaža. Kod krušaka imamo opet situaciju da neke kruške su jako dobro rodile i moramo popravljati stubove da bi moglo da drži tu krošnju, da se ne poprebija jer je tanka, a plodovi opterećuju. Ali treba doći i stubove, evo recimo kao i ovaj, što je nagnut i prebijen, ovdje je bio, vidi se, a baš početni, prema tome treba ga popraviti. Evo i ovaj početni i onaj početni. Evo da imamo tu situaciju kod krušaka, da evo kao što vidimo krošnja se je nagijela, žice pošto su savijene ne drži ništa, a trebalo bi da se povežu. Ovo je najočitiji primjer koliko je nježna, ali sreće pa ovdje ima ova žica da drži. I ovdje vidimo, znači, opterećenost, ova. Znači imamo ovdje plod koji je težak za ovu grančicu, pa ću bar privremeno da naslonim na ovu srednju žicu. A evo odmah do nje imamo, vidimo, krušku koja ne ima ni jednog ploda, ili ako je imao, otpao je. Prema tome, eno tamo isto vidimo krušku malu koja ima plodove u vrhu, a i koja se skroz nagijela. I evo i ova dole isto, tako da se to pod hitno mora stubovi popraviti, žice povezati i učvrstiti, inače će sve se kruške slomiti. I ovdje imamo jednu solidnu krušku koja prihode imala, ali trebamo ove grane poviti u horizontalan položaj, što smo trebali već obaviti, ali ja ne mogu sam sve stići. I tako da bi mogli imati. Ono je isto alarmantno stanje kod one kruške, jer vidimo koliko ima plodova, ali se povija kao i ona tamo. I prema tome, ako se ne uveže, to će se poprebijati i šta smo učinili? Ništa. Znači, kao što sam rekao, kod kruške mi je čudno, kruška do kruške, evo ovdje vidimo isto solidno plodova u gornjoj i srednjoj etaži, koja isto treba poviti grane i onda
prilično su krupne. Evo ova ima samo 5-6 krušaka na krošnji, a ova kod nje pak nema ni jedne, a puno veća krošnja od ove prethodne. Ova ima opet srednja etaža. Bilo kako bilo, znači obavezno je uraditi analizu zemljišta i uz pomoć onda stručne savjeta iz poljoprivrednog zavoda. Evo ovdje vidimo isto kosnik koji je odvaljen, znači sve to treba popraviti. Evo vidimo i kruške koje su potpadale, znači trebalo bi doći bar pokupiti otpale kruške koje evo vidimo da su solidne, ali je iz nekog razloga plod otpao. Ovdje isto vidimo na gornjoj etaži jako bogat urod i krupne kruške, nešto na srednjoj, a u donjoj etaži pak ništa. I ovdje imamo isto jednu malu kruškicu koja ima. Znači kod krušaka je bolje stanje nego kod jabuka, ali ipak nezadovoljavajuće. I ovdje imamo isto još jedan stup koji je prebijen, leži na zemlji, nije. A betonski stubovi su prilično skupi, ali su oni jedino rješenje. Pa prema tome morat ćemo nakon analize vidjeti šta dodati i stanje ako planiram i kakav dodati umjetnog gnojiva i kreća još što sam i proljetos uradio, tako da bi do iduće godine onda bilo očekivati puno bolja situacija. Nažalost, ponavljam, kod jabuka je lošije stanje, ali sad šta je tu je. Evo vidimo, ima jabuka do duše zavisno od sorte, one su skrivene u krošnji i ove crvene dolaze do izražaja, ali ove Green Smith ajdere one su zelene, što im samo ime kaže, da se teže i primijete u voćnjaku. Pa ćemo uz Božju pomoć vidjeti da popravimo situaciju. Toliko.